alibut ken kapi. Ada alibut ni tatang ko, 12 pulgada, dakkel ti helmet na, abal balayan na, numalagip na, agdilat-dilat, agkatay no dagduma. Ada kape ni nanang ko, nangisit, ada may sanga ampas na. Ay, ampas talaga. No mabisin, aglabot at ngiwat na, agdilat-dilat, mga makita da. Na minsan nagsarak ta adwa, Asin no, alibut ken ka pinagubalda. Jay ulo, jay alibut ang nanana, jay iwat, jay ka pinagdardarang. Apay-abay bakit ko na ni tatang itan kakaasin, daghay alibut ko, anyan nga ulpit mo, apay intulog mo, agraman jay ulo, isot pinaripit mo. Basol mo ulak kay sumbat ni nanang ko, apay pinalusot tamday tataraken mo, taday tinay kapik mabisin unay pinaasideg, alibot ataraken mo. hi Sir Body Corpus, Ate Lisa Arconado, Kay Sir DJ Ness, hello. Ate Salit Felix, hi. Namin siyam nagsarak daadwa, siyam talaga, alibot ken ka pinagubalda. Jay ulo, jay bambinag nanana, jay ngiwat, jay ka pinagdardara. Mens, apay-apay bakit ko na ni tatang ko itang kakaasin, day alibot ko, anyan nga ulpit mo, apay intulok mo, agraman jay ulo, agraman jay ulo, isut pinaipit mo. Basun mo ula kay sumbat ni nanang ko, apay pinalusot tamday tataraken mo, taday tinay kapit mabisin unay pinaasideg, alibot ataraken mo. Apay-apay bakit ko nanin tatang ko itan takaasin, day alibot ko, anyan nga ulpit mo, apay intulok mo, nagraman jay ulo, isot pinaipit mo. Basun mo ula kay sumbat ni nanang ko, apay pinalusot tamday tataraken mo, taday tinay kapit mabisin unay pinaasideg, alibot ataraken mo.